Hari ini ya bahasa Indonesia. Hari ini mau bikin konten tapi di rumahnya Ucil. Nek nang base camp gone rung steril. Gue tak semprot. Omahe adoh, guys. Karo Wawan. Ini guys. Wow. Apakah itu? Ini ular. Adik Egaraga. Iya. Cilik. Sore iki pakai dhewe, Mas. Kira-kira iki. Gawan. Oh, tanagawan iki kotak kamera. Iya. Kok iki nek 54 iki apa? Kuwi temperatur. Oh, bocah iki nganggo temperatur. Ya mun rada anget kae. Rada anget kok memang nyontekne lho. Iki paling anget piro? Paling anget 3 Wong ngawonan. Terus loro iki. Gorengan anget. Guys, nantikan kita di rumah Anis Ucil. Kita mau Tukang bikin tipu ora tau sepaton. Pemuakan. kita mau bikin konten campur sari jaranan. Ya, Itu aja ya. ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, jangan lupa like, subscribe dan komen. Comment and share Dan si konten share. ini kita gak full jaranan nih. Kita bikin full jaranan lagi. Oke, sampai nanti ketemu di rumah Ucil. Nah, guys, masuk rumah Ucil. Main juru. Suasana, Mas. Gak apa-apa. Terus, Barut no. ya terus. Konon Ya barut. masuk lagi bocah. Inga karo ingi. Terane. Ini Mas Ucil. Wis teko iki, Wan. Wis teko. Wis teko ya. Medugi, Mas. Sesuai aplikasi. Biar di tempat ya. Piye iki nanti pas ya? Ini apa sih? Kuli. Kuli. Oh. Ya kumut ya ngono. Apa? Ambulane ijol iki. Ubah-ubah. Ayo tukang ngedang iki ubah-ubah. Gelem ya Nat, gak apa-apa aku. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Piringanmu santai. Bongkaran karo Wawan iki lho. Ya lho iki apa gawe mana kene? Ning aku ya piringane iki, Kek. Iki montore nganu penyanyi, guys. Montore Muri Yunita guys lho, enek capek guys. Bisa kling nih. Mbak W. Kaleng aspal, guys. Butuh kebun, guys. Kaleng aspal. Dijual 52 nego, guys. Dijual, guys. Sal, 23 juta wis gonen tak wonge. Bonus tanda tangan. 23 bonus sak wonge. Ah, mantap. Baru kayak Aduh, ini. Iki goreng kopi gak kelenger ya. Neno tangi turu cah. Ae Apa kamu kan enak ngono ya? Gini. Nggon anu, apa jenenge? Hah? Dekor. Yo gek kopi kurang tak nganu lah. Ora mbok deplok. Ayo diserap wis jero ta. Yo lah kopi ini dadak nyelep cah.
Nah, sing butuh rias, dekor dan sebagainya hubungi Hesti Decoration. Leren guys, esik nyereng kancane leren ae. Studio 2 Delista Musik. Kayaknya sih. Pengen lu lagi pengen banget ya, On. Ayo, duduk tok. Cuma aku nipu enak. Wes goblok ngeramu kok. Terus ciri wangi sak gong. Baik bagi kudu sama raya aku apa iso. Kita sudah selesai guys bikin kontennya. Kita tadi udah udah mandi kak sini, udah ini yang ini udah bubuk juga kak sini. Aku tadi juga tidur siang. Sekarang kita lagi on the way dan mobilnya saya tinggal di sini guys. Remnya rusak guys. Gak ada remnya. Pilih tuh gak ada remnya. Mau nekat video ya? Mas kok ngene, Mas kok ngene. Demet. Jumet kok imut. No, imut ya. Nah, terus Dan kita lagi. Aku ngomong apa mas? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Lonceng. Ya. Tombol loncengnya di tombol mak cetil.
Nah ya. Son kati Pak jajal berarti on. Cetil ki ya pelit nah. Piye? Cedul. Hah? Mena Itu suara. Aku cantik kan guys? Kayak ketek kan guys? Lihat nih, wajahku putih karena senter asli nih. Wah. Sini. Udah dulu ya guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan juga tombol loncengnya dari Musik.